Mga idol, mao ni ang atong pinising karon ha na walay ayag-ayag. Pwede ra gina to ipinising ang bus na walay ayag-ayag. Pero kanang baga gid ang imong pinisinganan. Kunya gawas nga baga kinahanglan jud nga bas-on mo mayo ang imong pinisingan kay kung dili mo bas-on tarong kasiguro jud kung panington ka o kinapak di mo pilit kay lagi way ayag-ayag di nga bus. Pwede rin kayo basta baga lagi lang yung tirahan. Kini akong itirahan ng mga guys pati yung bagaan eh. Muna akong ipakita ninyo. Shout out ko atong vlogger nga nanaway sa kontraksyon no? Katong ubos kay pagtanaw sa kontraksyon no? Nang hinaot ko nga karon maayo na ang imong pagtagad sa mga kontraksyon kay abi nimo no. Kaming mga kontraksyon boy no, gibuhat na mo ang tanan para mahimo ang balay nga nindot kay mong higdaan kasagaran. Ang among gibuhat mga balay gyud pero wala mo nasayon no nga among giluhod-luhuran among yung giluhod-luhuran ang inyong balay no sa pagtrabaho no tadawa giluhod-luhuran ginamo no pero giyano ra ginimo og pagsaway abi ninyo no di makikutantong butbuton pero kining akong gipinising diri no wala ni ayag-ayag wala tanaw ninyo akong agi di press uban nindot kay agi ang uban pero ko bati gid ang kunon ginako nga bati ko agi no pero mao ni pinakalig-on nga pinising kay wala ni ayag-ayag bati gid ni sa tanawon pero kung paruhan ni siya no nindot kini sa tanawon pero kita ginato nga daghang bangag pero lig-on kini siya nga pinising kay wala ni ayag-ayag no mao ni ang mga trabahante sa kontraksyon giluhod-luhuran na mo ang iyong balay para na mo nindot kahigdaan og shout out sa tanan no nga nagtanaw sa akong video. Daghang salamat sa pagsuporta. Ang akong agi bati kay no pero wala ginayag-ayag mga idol, tanawa mga idol. Kung paruhan tani nindot na kini mga idol no. Tanawa ninyo bati ako rin nanaway sa akong agi pero ligon kini mga idol kay wala ni ayag-ayag na ani mga bato sanggol. Daghang salamat no. Good luck ninyong tanan og hapit na lang ginamog ikaw ng simento no o tanawa no hapit na namog ikaw ng simento kay mukaon mi dili mi mong hunaw daghan bighugaw nga mong kamot tanawa mo ni trabaho sa kontraksyon no unya ini ka Sabado hurot dayon kay ibayad sa utang no kay gikontrak na ang atong kwarta mao na ginganlan og kontraksyon kay ang atong kwarta gikontrak na daan hurot na daan kay giutangan na sa atong pamilya. Daghang salamat sa nagtanaw, daghang salamat sa mga suporta. Trabaho kontraksyon, trabaho kontraksyon, trabaho kontraksyon, trabaho kontraksyon, trabaho kontraksyon, trabaho kontraksyon, trabaho kontraksyon. Okay, balo din ako sa nga karong kanta ako rin kanta aron inyo ring makita sa akong feeds trabaho kontraksyon.